पाउचेदी यम्फुक ओइबा मरुइबा पाउ खराब दे तौजरी नुपी सिरम्बगी Mapuroiba Fakhre तेरा साधोकपम लेकाई कम्युनिटी हॉल मनाक्ता लेबा लाइसरप ऋषि कुमार एलाइस मुनि सही कुंट्रा अपकपा एल इबोतोम्बी कौबा मियोय अमा महाके नुपी थौरी यालगा सिरम्बा थौदोका मरी लेनना पुलिसना फारगा कोर्ट पुथोखरे लैखिद्राबी नुपी असिगी मबुंगना लम्फेल पुलिस स्टेशन दा महाके मसल नुपी थौरी यानुना सिरम्बा थौदोकता महाके Mapuroiba चेदरमगनि हाइबगी सिंगनाबा लै हाइना कंप्लेन अमा थारकपदगी लम्फेल पुलिसना घराक लाइसरप ऋषि कुमार फारगा ngasi Chief Judicial Magistrate Impal West ki mamang da puthok mekha tana numit humne police custody da imal lokhre case asigi ai hona APP ki kuthang da court submit torokba investigation ki warol da tha asigi kuntarik numidang pung mapan makhai rom tabada laisram Rishi Kumar ka kanna sauna ba loina da chaina phuna ba phaw hona ke mathang numit ki ayu angan ba pung ama makhai rom tabada yongki Pikhre mapanda hauba hainau phambi amada nupi asi thawri yalaga siram bathengna bane Laikidrabi nupi asigi mapungna police ta thangalakpa warolda laisram Rishi Kumar asi drug chaba miyoine maki masan nupi ga Rishi Kumar ga toina khatnabadagi yumda karak alakrabasu masa ani leirabana amuk nupa mayumda hankibani hare maku makhatana wang pong tawba darga leibana police custody da remand tawbina ba hajabadagi court na numit humni haibadi January ani phawba police custody da remand pikhe Adop pau amadana China ki Ahanba COVID-19 vaccine Meyamgedamakta Sijinanaba Ayaba Pikhre China na leibak asigi Ahanba COVID-19 vaccine Meyamgedamak Sijinanaba sagol sinumita Ayaba Pikhre ningtham tha manungta coronavirus lajat kansilakpa yai haibagi akiba leiringeda vaccine adu approve tawkhibane state na salaiba pharmaceutical giant Sinopharm ki subsidiary China National Biotech Group CNBG की unit ama oiriba Beijing Biological Products Institute na saba vaccine adu ki efficacy data ki akupasing phongtre orabasu madu interim data da jumpham oraga leina narakpa thingbada chada 79.34 effective oi haina developer asina jimchakachna beta phongdokhe vaccine adu China ke National Medical Products Administration da approve tawdrangai ki mamangda United Arab Emirates da approve tawkhe Pakistan vaccine dose million 1.2 lainanaba Sinopharm ga deal amayanare aina lauthokibaga chanana Chinese government na vaccine adu paktakna sinabagi ayaba pikhibane COVID-19 approve tawbada China na atai lebak kayadagi khara taptharabasu lebak asina tha kaya citizen singtha changing loiselak patangkak singda leiriba vaccine ahum kaptuna lakhe China na essential workers sing amasu infection ki risk wangba atai kaya gi yengduna Houkhre July the emergency or the vaccine sinabagi program ama hawdokhe jamdabda project ahum sinaduna December taramanga phawgi manungta vaccine dose million 4.5 hena ka thokre vaccine ahum ki manungta vaccine ani CNBG na sabani amasung amana Sinovac Biotech na sabane Sinopharm ki vaccine adu changjing da Pfizer Inc amasung masigi partner BioNTech ME amasung Moderna puthok ba vaccine singi chada 90 dagi enba mai pakpagi sangdagi handrabasu mai paklaba vaccine sing puthok na bagi malemgi lamjen da China na khumang choksin bagi khudam changdam ama oire Nagalamoromda Maharashtra da anoba case lising ahum changa kunthra ka tare thengnakhe humdra sekhe Maharashtra da auki bapung kunmari asila COVID-19 ki anoba case lising ahum changa kunthra ka tare thengna baga loidana miyoi humdra amasu leina asina maram oiduna sekre aina State Health Department na phangdokre Maharashtra asi coronavirus na khwaidagi chawna chokhan ba lebak singge state oiribane Maharashtra asi coronavirus na khwaidagi chawna chokhan ba lebak asigi state oiribane health official amana phongdorak pa madung ina auki ba pungkun mari asida anoba case lising ahum sangwa kunthra ka tare thengna baga loinana Maharashtra da COVID-19 ki apun ba case masing lakh tara ka mapal lising kun ganipan chatruk chupna ahum yaure official duna aiki auki ba pungkun mari asida me humtra dongna sigi baga loinana state sida auju phawda COVID-19 na maram oiduna sikiba misingna lising ni fomapan chamri humpom dai sure haujik state asida coronavirus ki active case lising yankhayum dai chupna humpuga daruk leiri ainasu official duna phangdokle RIMS hospital da OPD ki online booking Houkhre COVID-19 laina laisata ki ngak thokna bagidamak tangai fadana tawtaba yadraba physical distance ngakna thamna bagidamak Regional Institute of Medical Sciences RIMS hospital da OPD ki online booking Houkhre
रिम्स की ओपीडी दा लायंग पर लाकदबा अनाबसिंगना अयुक पुंग 10 दगी नुंथिल पुंग 3 फावबदा ऑनलाइन बुकिंग तौगदबने ऑनलाइन बुकिंग असिगिदमक्ता मखादा पीरिबो मोबाइल नंबर सिंग असिदा कांटेक्ट तौबा यागनी आइरे अहानबदा 7085406468 अनिसुबदा 6033849437 अहुमसुबदा 6033855708 मरीसुबदा 7085406433 मंगासुबदा 7085406385 ने अतोप पाव अमदना डॉक्टर कोनिका खुराइजमदा सरवास्ती बाय दादा साहेब फाल्के वुमेन एचिवर्स अवार्ड विरकले डॉक्टर कोनिका खुराइजमदा सरस्वती बाय दादा साहेब फाल्के वुमेन एचिवर्स अवार्ड विरकले हारिब अवार्ड असी महन एजुकेशन की लमदा तौरिबा थबक सिंगबो सिंगथाबो ओइना मुंबई दा लेबा इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन अमदे अमर सिने प्रोडक्शन पिरकपने मालेम की लेबा खुदिमक तगी नुपी निफुगा मंगा मखोय मखोयना तोंगान तोंगान बा हिरम दा माय पागलकपा अमदि तौरिबा थबक सिंग जुमफम ओइरगा अवार्ड असी पिरकपने लोइनना डॉक्टर कोनिका ना नुपी अवार्ड निफुगा मंगा संगदमनबदा ख्वाइदगी मसिंग भोट मसिंग यामना फंगफ ओइरकपना व्यूअर्स चॉइस अवार्ड सु फंगलखे डॉक्टर कोनिका हौजिक एसोसिएट प्रोफेसर डीएम कॉलेज ऑफ रिसर्च एजुकेशन ओइरी अमदे किड्स फाउंडेशन घरी की ऑनररी एडमिनिस्ट्रेटर सु ओइरे बरगसिदा यूपी दा क्लास 10 तमलिबा महिरोई अमना महाके क्लासमेट नोंगमैदा काप्तुना हाथख्रे उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट लेबा स्कूल अमदा क्लास 10 तमलिबा महिरोई अने फमफम मुन्नबगी मतंगदा खनरकपदगी अमना महाके येनरिबा क्लासमेट अदु नोंगमैदा काप्तुना हाथख्रे हाइना पुलिस न फोंदोरकले हिरम असिगा मरी लेना पुलिस न मखातना फोंदोरखिबदा मसागी सही तरागा मरीरोम सुरबा नपा मसा अनि अदु हौजिक युम सगसनमिता फमफमगा मरी लेनाबा वहुदगी मसागी सही तरा मरीरोम सुरबा नपा मसा अनि अदु हौकिबा युम सगसनमिता फमफमगा मरी लेनाबा वहुदगी खतनाबा हौरखिबने नुमित अदु स्कूल असिगी ओजासिंग खाबदोक्तुना मखोय अदि तोंगान तोंगान न फमनखे नोगालकपन नुमित सगोलसन के अयुक्त 21 ओइरबा नुपा मसा असिना महाकी मखुरा की नोंगमै पुदुन स्कूल दा लागलगा महाकी येन अरिबा नुपा मसा अदु नोंगमै दा काप्तुना हाथखिबनी हाइरे हिरम असिगा मरी लेदन सीनियर पुलिस ऑफिसर संतोष कुमार न फोंदोखिबदा ngarang mahiroi ani adugi marakta ungkhatnabagi thawdok thokraba matong 21 oirba mahiroi asina army da leiba makhura ki license revolver dominna puraklaga mamanaba aduda kaptuna hatkibane thawdok aduda chenariba mahiroi adu hauji police custody da leire ma ki bag tagi countryman pistol amba police na phangbangamkhre thawdok adu euki pung taraga mathoirom tarakpa matamda thokibane 21 oiriba mahiroi aduna laikhitraba nupa masa adugi makok thabak amadi pukta nongmaina kapkhe thawdok thopam da nupa masa adu laikhidabani haire nongmai kapagi thawdok thokraba matung nupa masa adu mafam adudagi nanthokuna chenaba konakhe स्कूल अदुगी फर्स्ट फ्लोर दगी ग्राउंड फ्लोर दा सत चेन थरकलबा मतुंग महापु तानरकलिबा मियोसिंगदा अकीबा पोखनपो ओइना ब्लैंक फेयर सु तौखे आइरे अदुम ओइनमक स्कूल अदुगी ओजा खराना ओवर पावर तौदन महाको फाके अमदे महाकना पाइरम नोंगबै अदु मुनखे मदुगी मतुंग ओजा सिंग पुलिस ता पाउ पिरखिबनी आइरे अरोबे द कंटेंट सिंग असिगी मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबो प्रमबक पथागचरी चैनल अचिन अदुमदा कानरबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंग सब्सक्राइब तौबिरमु लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काविगनो प्रमबो अमुक हन्ना थागचरी।